Ki dumedise moruti wa sebaka sena moruti Maqobandile Sydney Sonchi bareri ba lentswe la Ntate Modimo, heads of the components, ki dumedise Steward Board Trustees, ki dumedise mekgatlo yohle e ka hare ho kereke, ke phahamise letsoho la ka le letona la bodumedi, letsoho la moya hobane letsoho la nama lona le silafetse. Ke re dumelang bana ba ntate ba keneng tshebeletsong, Modimo o tle o le ruise molemo sa feleng. Re tseleng ya sefapano, re tseleng e yang e lebile ka hodima thota ya lehata. Konyana ya Modimo o nyatsitswe a furallwa ke batho, ke motho wa makgopo, ke motho wa mahloko, ya tsebang mahlomola, ya tshwanang le eo batho ba sa tshabeng ho tadimana le ena. Ke motho ya nyatsitsweng, re mo nyatsitse ra seke ra ba ra re letho ka yena, mme re le patlelong re kopana le Pilato le baholo ba setjhaba le ba prista ba baholo, mme re kopana le Jesu a beilwe ka hare ho batho. Mme Jesu o ahlolelwa lefu, ha qeta ho ahlolelwa lefu, ho ne ho na le monna ya neng a bitswa Barnabas, mme Pilato o botsa potso hore lebaka ke le lokollele ofe, ha ba le babedi ba re lokollele Barnabas. Between the two of them, ye one o ya lokollwa, ye mong o ahlolelwa lefu. Ba re lokolla le Barnabas, mme Jesu a ahlolelwa lefu. Ha qetile Pilato o ntsha Jesu, o mmeha lebaleng matsohong a baetsadibi ba monka. Ha ba qeta ho nka Jesu, ba fihla ba mo rwesa mofaphatloho, ba mo apesa le purapera, ba mo humamela, ba mo tshwela ka mati, ba mo soma. Ha ba qeta ho etsa tsena, banka sefapano ba mo jarisa sona, sefapano se neng se le boima ka tsela e makatsang. Momamedi ya ratehang, jwale re kena tseleng e yang e lebile Golgotha. Jesu o jariswa sefapano seo a lo tlhagisetswang hodima sona. Ha jariswe sefapano fela, empa ba tsamaya ba ntse ba mo kgothometsa, ba tsamaya ntse ba bua dipuo tsa mehlolo, ba tsamaya ba ntse ba mo tshwela ka mathe, ba bua dipuo tsa mehlolo-hlolo. Ipholose hobane o re wena o mora Modimo. Jesu
ha ntse a tsamaya a jere sefapano sena, re kopana le konyana ya modimo a imetswe ke boima ba sefapano le ke ho kgothometswa ke batho, mme Jesu o yawa lekgetlo la pele ka lebaka fela la hore o imetswe ke sefapano seo a se jereng mahetleng a hae. Ha Jesu a qeta ho wa, remember masole at the Roman Empire bane ile bona ba tsamaisang Jesu leetong lena, mme bantse ba shapa Jesu e kaka ke a bona diphadi tseo baneng ba di tshwere bentong. Ha ke batla dipatlisiso, Bibele mpolella hore le research mpolella hore diphadi tsena di ne di na le dintlha tse hlano bentong ya tsona, di ne di kentswe masapo a omeletseng. You can just remember or just imagine how nka sephadi sena o se agela mokokotlo wa motho, re ha ba se hula se tswa le dinama. Ha Jesu a qeta ho wa, bantse ba agela diphadi tsena mmeleng wa hae, di ntse di tswa le nama, di tswa le letlalo, di mo tabola, di mo utlwisa bohloko bo nna le wena re neng re soka ba ebile re butlwa leetong lena. Jesu o ne a tswetswe ke Mmae Maria, ha qeta ho wa ba mo phahamisa, o kopana ha tadima ha re ho setjhaba, o kopanya mahlo le Mmae bohloko bo pelong ya motswadi ha ngwana hao a thagiswa kapa a shapua, a tshwarwa ka mathi, a rejectuwa ke bao a kileng a ba fodisa. Jesu moya wa hae o ya o ntse o utlwa bohloko hobane o kopana le bao a ba ratang. Ha hona letho leo ba ka le etsang ho pholosa Jesu. Taba ke hore mangolo a ne a tlamehile ho phethahala. Jesu hantse a imetswe ke sefapano sena, ha qeta ho kopanya mahlo le Mmae a utlwa bohloko, hantse a tsamaya ekare ke a e bona konyana ya modimo ho sefapano mahetleng a hae, a sitwa le hore a ka phahama a nyolle sefapano. O kopana le monna ya bitswang Simone wa Sirene. Simone ha bona hore Jesu o se jwale a imelwa, a kgathala, o mo jarisa sefapano sena. Tseleng ya hao
ya di trials and tribulations, di sufferings tsa bophelo, God will send a helper ya tlo phahamisang hore ha o imelwa le wena ho kobe le motho ya reng ke tlile ho tlo jarisa maima le mathata a o kopanang le wona. Ha qeta ho jarisa Jesu sefapano sena, the Roman soldiers ba banka sefapano ba se khutlisetsa mahetleng a Jesu ha ntse a tsamaya o kopana le mosadi a khumame ka mangwele, sefapano se mo imetse e ka ke a bona mofufutso o kopaneng le madi ho tswa mo mofapahloho wa meutlwa o neng o kene teng ya ba mosadi yona ya bitswang Veronica, o nka lesela le lesweu a phumula konyana sefahleho, mme jwale sefahleho sa Jesu sa manama hodima lesela le. Do yourself a favor. Just take a white cloth. Ha re le tseleng ena ya mahlonoko, tseleng e tabolang pelo le maikutlo ka mora motho ya utlwisitsweng bohloko ka tsela eo a nentseng a utlwiswa bohloko ka yona. Wa tseba sometimes ha o imelwa bophelong ba hao e kaka o ka bolella batho hore shut up, ha ke batla ho utlwa lerata, ha kgauhanang le nna, ke batla ho shebana le bothata ba ka. Do yourself a favor. Take a white cloth, o phumule Jesu sefahleho hore le wena ha o kopana le maima le mathata a bophelo o nke lesela lena o le shadime, o tlo tsebe ho bona sefahleho sa Jesu ebe jwale maima le mathata a bophelo ba hao a ya fokotswa. Ha ke etsa dipatlisiso hore mosadi ona o ila etsang ka lesela lena, ho thwe hohle mwana tsamaya teng o na dula a tshwere lesela lena, mme bohle ba neng ba kula, ba neng ba ena le mathata a bophelo, ha ba kopana le yena a ba bontsha lesela lena, ba ne ba ntlafala, ba ne ba fola. They were feeling who Jesus o haufinyana le bona. Ha phahama konyana ya modimo a hahamalla pele leetong la hae, hobane sometimes we fall in life, but you need to stand up and shake yourself up. You need to haulele rwele ka lebaka la hoa ithutloge o hahamalle pele. Jesu ha ntse imetswe ke sefapano sena, leeto le ntse le tswella pele, ba tsebang leeto lena ba re ke Via Dolorosa. Momamedi a ratehang
Jesus falls for a second time, ha awa lekgetlo lena, ha awe ka lebaka la boima ba sefapano, empa o a ka lebaka la the sufferings tse mmeleng wa hae, o a ka lebaka la the sufferings tse moyeng wa hae. I said you fall, then you stand up. God never promised us that the journey will be easy. Mayamo adumela, asa dumeli. We need to reclamenya na thotho tsa rona le ha thaba di ka ema ka pelo ho rona tsa re sitisa leeto, re tlameha ka tumelo ho bolella dithaba tsena ho re sutha hobane ya ntsamaisang ke Jesu, ke yena monga tsela, mme ha ona motho ya tla nthibelang le ha ke sa tsebe tsa mo ke yang teng. Jesu una sa tsebe ha fitla ka hodima thota ya lehata tseo a lo kopana le tsona ke difeng, but ha awa ba mo hobela ka diphadi tseo ba neng ba di tshwere, ba mo tabola nama, mmele wa hae o peperana ke masapo a neng a le diphading tsena. Jesu o ne a ema mme a tswella pele, ha qeta ho ema ha ntse a tswella pele ka leeto. Jesu o kopana le basadi ba Jerusalema bao a kileng a rapela le bona, bao a kileng a fodisa bana ba bona, ba kileng ba mamela dithuto tsa Jesu. Basadi bana ba llela Jesu. Jesu ha ntse tsamaya momamedi ka boima ba sefapano, Bibele mpolella hore a retelleha hobane ba ne ba tla ka morao ho yena. Ha qeta ho retelleha a re ho basadi bana, sinteleleng impallela lona le bana ba lona, hobane matsatsi a ya tla mo mosadi ya tswetseng a tlo kopang hore maralla a ke limpitle, empa mosadi ya bitswang nyopa o tla bina di haleluya, hobane bana ba tla be ba tsohetse batswadi ba bona matla. Ke dikgato tse pedi fela re be re le ka hodima thota ya lehata e bitswang Golgotha ka Seheberu. Momamedi ya ratehang, ha Jesu a qeta ho bua le basadi bana ba Jerusalema a ba bolella hore sinteleleng le llele lona le bara ba lona. Jesu, he falls for the third time. Kalebaka fela la mo khathala o ne seng o kena mmeleng wa hae ka lebaka la dipolelo tseo re neng re ntse re mo bolella tsona ka lebaka la boima ba sefapano sena. Now the flesh became weak, even though the spirit was willing to carry on with the
the journey o tswelela pele empa mmele wa Jesu o no so kgathetse. Kgatong ya ho qetela konyana ya Modimo o rotha madi ka lebaka la magopo le dibe tsa ka le wena. Mokgathala o kene mmeleng wa hae. Veronica tried her best to wipe his face. Empa jwale ka lebaka la mofapha hlooho le boima ba sefapano sena, madi a ntse a tsholoha mme le mofufutso o ntse o ya o tsholoha. Konyana ya Modimo o nehwa matla moyeng ke Modimo hore a tle a palame thaba, a palame thota ya lehata. Mme jwale momamedi ya ratehang, we are about to hear the 7 words ka mora hore Jesu a thagiswe. Jwale masole at the Roman Empire ba fita ba hahola diaparo tsa Jesu, mme jwale banna ba tswella pele ba mo shapa. I believe Jesu una sa utlwe bohloko ha ntsa shapu ho ya ka mokgwa le tsela eo mmele wa hae o neng o le mehwabadi ka teng. Motho e mong ha botswa ka mateba a matsohong a hae hore wa nka kae, o re mateba ana ke a nkile tlung ya metswalle ya ka. Mateba ana ke a nkile tlung tsa di-relative tsa ka. Mateba ana ke a nkile tlung ya barapedi mmoho le nna. Mateba ana ke a nkile ho batho bao ke neng ke rapela le bona. Ke kopa Modimo ho ba phahamisa. I was sacrificing my life for them. I was sacrificing my family's life for them. But Jesus tells them, jwale matebana ke anka tunya metswalle ya. Before I take my seat, re ka huduma thota ya lehata. Banka sefapano sena ba se alafatshe. Banka konyana ya Modimo a se a sena matla, ba mo ala hodima sefapano sena. Yaba banka hamore, banka le dipekere, ba fita ba mo kokotella matsohong a mabedi. Banka maoto a hae ba fita ba wa kopanya, ba kokotella konyana ya Modimo sefapanong. Mme jwale sefapano sa emiswa, ha se emiswi se le seng, se emiswa le difapano tse pedi. Mme jwale sefapano sa Jesu se ne se le mahareng, se kentse difapano tse pedi tsa disenyi ka letsohong le letshehadi le ka letsohong le letona. Jwale konyana ya Modimo e keleketlisitse hlooho sefapanong ka hodima thota ya lehata e bitswang Golgotha
ka sehebeu moruti Maqobandile Sydney Sonji bolalla phutheho ya Modimo hore lentswe la pele le buang ke Jesu re tla le fumana ka mang ebile lentswe lena ke lentswe le reng eng ka Kriste Morena. Amen.